Saya sin kalau bersetulah agak kejan deh. Pada kenu biang saya sin apa di media. Tadi kita kesenran khas pirinsan media. Markum wui bawa jumi berapa dah kemat. Pada keren ada beli. Hak beda bagi imlang salang bagi kumjuru. Hak yang sensar kata bad kam tam hak beda bagi kita ki politics lane jengki parti berfair. Kapang kebangadan hal yang mentah kalong. Pada beli kalau beli tai kalong sepang kat kai kabang ngai hak ni kisi po ki press lade media hak beda bad ka kendrum kedram jong takap BVP. Parang habang ikandu wong very poor party. Balik wong very poor party marba aman belum dijelang jong ke BVP. Dipai ba jusnyang hagi party. Reki party jong kari ke party nongkrong. Kane kalong kai ke ba ngam sultana. Meniok sekau ke bukum kiti kenti. Nazar kata kabaar kalong hak beda bad kejing sya jing ba ardan bersemua. Bari presiden ke BPP aspa arpo kenta apa sekretariat. Kami kejing kreuti ber kejing keren ke ong bau ubam kadang ke special room boba. Biar kata kamla man pensisya. Aba keren dan kamadan kejing pensisya. Nalor kata tang kata kami pak sekoi ke kubur kalong bahak MP election siwa bakin bai ba unjit pa yang Dr. AKJ Sengkon Ricky capok parlimen kami kejing kreuti ke ong unlit le you marway hang ti po parlimen unhap song second dong lane unbam mau lane bang sudah kado ko kejing kreuti ka ba ngib suha re kejing kli kalong ya kita ki ba kreuti ko ta menta ulale ayu pe pyong unlit le ayu menta ulale ayu ta ke kejing kli ki bagi sebah ba ulale ayu Dr. Ricky apa parlimen kumbang ibro nakta kabah kamyan jong kajlahi bro koi kamtam yang silong parlimen tusi om tangata i kejingkran jing i hak tu tayo bladam wat ka sarkar India kapan paslon deki helikopter pelicek apa kyang kadi khat border abe de fencing kejingkar sana sya apa ke India dan Bangladesh mar kami ke kendum geram nak pos hak di kejaga pi hak pe di bukan ni ngam semi nak liang juga sarkar bahkan ya ai kanu ka comments lane kanu kaji trilang nrei bai bun te kijing kan tho kalong kapasusi bali bukum kini kinunja ti la daglong ka takadur na kantu di kong ibaong lele UMP po bali na kantu no ay chief minister jing figen bai ka te jaka bahar ka helikopter ai no da ka CM helipad landing kram mar new view boy man kapor sa kapor bi kam nong kanti bai ya kai hang ne ka don ko ke jing sa ngan pen baling ong ta hang ne ong leng ba ka CM connect ki pai ba nang sing song kapo me hlia kini oi khorisan ka CM connect kane ka dik bami hakata ka kot khobor mi sin siblai ka me hlia chronicles na sai pai ba bobun yo ne pi ka do DC wong la da klam ka athar pinum yo oi khorisan hato kamdon ka jing fer kane baro ka dik jimpen bi haswa collection hapo ranikor consensi hak MTC election ulit betul bi ki pai ba ang te lagi pai ba hak te jaka kim suluti kim simla ai ke kesan ya ke NPP ya ai ya ke UDP tadi ke parti lu kisian ki pai ba kini bro ding jing tumpi habang kunto ki ong bo kunto lagi jing keren jong kilong kongpong dei tak tahu hab mi sikman ban batai halor ke niki ke nang tangi sakwero abede ke jing keren jong Dr. Ricky hapo parlimen habede ke nehu katakan North Eastern Hill University kibun berkentho buat ki student juga tega jaga kenapa boleh tega jaga ki ong oba ka BP ka amale politics balik haban kentho katau kolong bayar ka Shillong municipality the Scotland of North East
nakata-kataw ngam kwa pa ni baka Shillong kalong the worst land of Northeast kembali ke Manipur ki hapne ki kupi pat Mayday kane boro kalong ka jing bakla habo konrat sang ma hangne ngadon ki jing kisisya habo konrat sang ma ule hapo ukran lande lemba kataka upa lemba kataka Instagram kataka Twitter hakaran san Twitter kon sang ma la tho mengalayo ekran lemba ka telefon yo menteri ka sarkar pleng bakmi ya gatnat politi Dharmendra Pradhan belai ke jingkular benwat ikilat kelenti pelengkut ya ke kurung keram hanehu ai khulbai ulat kejala belakular ya kena kekam hangne ai khulbai menteri rengba dah kabar ai sentiu lagi pai ba apat ki ong syabas ubakran ki ong am umlong ubakram kran bas pen tangkap ai sentiu ong yes kata kadi ki jinglong jongi balai ke nyilong hadu kan ngikwa ben kentus kong iwe lagi kwa ben krian lagi jong lagi dia bersutu ijong tela ijong lali layong lalang kon ijong tela ijong kan dia benar kerja bakadan koi pa ijong tela ijong kan dia benar kerja bakadan koi pa jingkun kuram hak bide BPP kalong hak bide MLA yang ke Shillong no tahu ada pat nguru balambi kita ke suspension letter now to vice president US ka ara Dr. Kara H. Sien but hapati ke city ngai ilim bagi media bala address ya ong hai Mr. Adalbat Nungrum Jayao kem ong MLA atau ti doktor udah doktoret ni doktor Fred ada doktoret udah mentip ya akor ke buram para kasi ngating ong udah doktor Fred ki kata aku ikut bakal ngo kira pro bakap meklia gubernur bat assembly bat speaker trong cái interview ba assembly tip udah MLA yang Shillong ndai udah doktor sekarang kemudian klaim tip kan udah MLA udah kain budi ordinary man karena kalau nggak ikut bakso lah tak kabidai pat bak tak jing suspend you license karena kalau nggak ikut ba ngimso la mudu ada license suspend you karena kalau nggak ikut bangim la pan sutu pat halo ketika jing suspend kaju ya daw doktor sekarang ngani tu kena ngam ji bun pai ba ki klinga oi tahu doktor sekarang ubade sian bade vice president jago BPP kendai 4% lagi pai ba kim tip kim jutip ya ka kerteng ju flek kentit kensan mita keti umi khmat na bagi media pan pensai pada suspend ya ba adal ba nangum license pi ha kapor MDC election ngam simi bau tahu doktor Karasian Union Karhalang lalu ni kliap nurlang pergi pai ba pan penmi untuk sembai ni bun ki pai ba gila penmi sembai ha ka MDC beladap bila ulah ka BPP kala yo aduk katra ngut ki MDC MBI bau ni Karalang lalu penmi pan lalu penmi sembai ke bau ki nograp si thai boy lalu si thai gas ndai menta antara pendam nur wan penmi khmat kai kene kane ke jingle kaba ngim su ya ka jingkli kali ko ngahaban kali before election MDC where you have been to London to look at the Queen kata ka jingkli you haban jubang lalar kata ka suspend you kalong ngai lembak ki court kubor ki ong haya kane on sa perkhan bha da ka Central Executive Committee jong ka BP te ka jing suspend kawan nai kata ka jingkli ki jang kawan nai na ka district atau kamdai nak state level atau dang tensu kamut kapau bawa new president lada kalong hari vice president lada hari kedua kamut uklamis tu jimut benda imat masih marwai lada kambak lah nang don hade bela suspend borobar ka suspension kawan no president no vice president kata kir komte kam procedure ngam tip hagane party BPP Voice of the People Party kano ker komte kam ngang ngadu ngadi untuk Voice of the People Party nak kata ngam bi khmat menta pan kran halor kene ki sia ni hak media bila iru hak Shillong Times ke bami hak live trik ke season de hang tei wa MLA juga Shillong dot ba ajal pan nurum ulah clarify la pensalut di AK bro ki sia la pai ba ampadi
sebab ni boleh ya ketika kot kepor silong tan babi menin kesini kini ki ba along kejai pen riu jengi pi hang ne kin baong khasi wong dei hau rang ba ken kesong kamon bejwat u pila am len dei kumno ken pinran pi ke jington jeng ba adal bat nongrum na ka bpp pi kum ka bot yo ki non trebang batan lang kum ka jelrut ka bat kui ka pelong yu ubon jo mani tu khana ki dikhar ki non trebang haus nam khlai fupura ngakan mau haba ka jelrut kanang hab apok ka pintor khra konsensi ha ka wei ka public meeting ba pelong di ba ai wei dikhar u khna dikhar badi kot khobor po polis bajar u yang man kli jingkli om dei da ka tin hindi dei da ka tin pharang kli ba ai hadu kata ka jingsur yang gitu khar in non tribal ring yu khasi nginut ngimnut ban kli jingkli ya ginong mi khmat jeng kata ka pendong ni bali ngimnut mar ni ting bet ni siap ting rei in non tribal kim du ting ban kran sana ban kli ya ka jing sia pi ka don bok kan ka bp ka yo ba adal bat nurung ban yo penyang napo ban yo napo not silong not ba kan tupang ya ka bot yang non tribal ngatharai lada yale de kiwe ngam tip ka ig banjang yo kampun but unota basir kai kata kan jing ma te kumta na kalyang jangau rangba lai i pala do bala ya kane token in wara sa ka jingi tali hoj hak jing umbriu yo ka do jing long priu kibun kilat jing duna tang sawut ni don utang le kawang plang le lempat plang mana don le sa lai phau so phau le tip ci ka banjang asyu kora trai da ka khti da kendang lang ba kiwe jai ban riu di pramarjan kembalong kiwi parti ngatala syukra da kaki tang pramangir mi kelita sagai pat nagata ka kantin kong teli ngiang safrat ingkelan united wistan divided we force